Excited rishing ala birthday gift kharishte na this time ya pushte show. Samulo Dishley, welcome back. The name of Mujila yang video jixura. Ani kiranz ngindu la thongse yugre nga jamre Bangalore digyu jamre shijala digyu. The industry da so choga chale de khechum rishra ani nangmi chale de khechum res support to jura tha. Undi ngara tha amla jani da mangche shukche amla jan rawala ani undi ngara amla jal dina this chik khalore this day rustura ngara undi ani kyoagi the complete support your teine koraya legale yan thona chura undi industry tha ngaya drama ru chi ta ya drama ru che ta yakku mar di thuju de ya ine da doctor gi ngala ta khalor allergisra yamato chorelani ya mudi nga thinsa kina chu notice chigre nga yama hadu Bangalore ni nangla shija du di nga cab le ni khalo taxi du da ani AC bus ta tinjul artist thuk nyu nga thibu do ya nudi shung bus na dung me nga thinsa ya an order na du bi this khasap sa du bi tha ta na nga ji second trimester du di re khalo di honeymoon period la ne du or ya Kaya mga chita kimeda po kaya mga chita hawu gre first trimester la ta me kibe ma she yu mo yang gora ni ngarang ge ta khalo first trimester la ta thangbo ni da sumba jura ya udu na ngara bi yu khalo nga nyas ta mo be nyas ra ni ngi rang ju lo di yamina di video jeni li yu gre yamina di video nge la li yu gre ni rang ju ngara ji symptom da ni ngara khande ga chi me nge rang ju de shi ge cho ani kiran ji ya ngaru ji ko yin je relate chi dure samudra nundigi ta tharing indu dinge khai lana nge gi Nykaa ninge gi chik skin care ke ji product khashi shingai ga angi rang jula pincho unboxing shine ta di khaji ninge gi tuina namida dinala ngara pregnancy related ta skin care ru ra ga odi bi ra ni shodila unboxing chin to samsung tanda nga ji dawsum ta somebody jochara dana nga cube dura dana nga halor nya ji first trimester la symptom le gyun changma ya bad changman normal bad khora thasung nan nga nam gi yu hurbu de da gym chenge de me ra ya gym yu halo shuk chumbu inde chenge de me de ine chik gyora da energy jura u sunong jeles ya first trimester of ta nga bad khora lega khariche majini ya ajik thangchingi ro ya ta nge nan jul jeni ni la ni ste biruchik na nge de shi yaw yang ara ji symptom khare gari le me ya nge khande face ji me da mon chang me nge nang jula de shi gen tuen cho thanda ya kyu yu du le thanda ya ma ha ju do du dre ri sha ani de khaji na ru da na khaji mdu kyu du ni thanda phasin ding ngai ba shijal le sa ade Bangalore chu na ja khili ba ma video ji klo unboxing chini ji so go samsa undigi mo ni khari khari na yu me thati nge chida dumbala nge birthday ra thungal ni modana nga birthday tang sa hodi gi tangi Nykaa ni chik chala ching nga tu do ngala halo lo tak pat indu le tha gift to shral do ya tangi lo nga haras lana num yo ya pujras word kum just resya yo ya puras ta tharing de ngala surprise gift chik dura ani normal gift chik tu the normal gift is the haditi la no sample ro ya chinji ru di ja ta di nga Nykaa birthday mandra ya birthday mandla ngala this discount share and ngem dong ngala di ras khare gift chi yer ta nga ngara hang me khai me ya ngem dong wa inda rang du khala chik box dire ani box somebody irisha packaging in the roshi nju Nykaa la ya okay tanga excited rishing ala birthday gift kharishte na this time ya pushte show 당보디 nge dit tongura 당보디 there is orimi is skin gaj di nga ji pregnancy the related re di khara belly ya thola di serum di ra tholo chhe serum ta nga
give me manches and post and video be tonsra. The thing is, first, hello, pregnancy Ryan, not this, hello, give me manches and I'm the you're a sangu, I'm the Yonishi. Chogola stretch marks doya, when the patient also lead doya, and woody, not this simply answer. And the got to this supplelangi rules, starches, itching rules, starches are, and Dr. Gilana. Skin hello shabzi moisturize yakpu di lasa moisturizer yakpu chu lasa da shio ni start shio nga ni hora chu start chi lasa ndi yegi moisturizer ding khara normal Nivea ji ngue ba ya udi yakpu da du de ni nga sabra lang du ya sabra di che lang du khada la de ya le ya di part de nga use sabra lang du ya मुझे थंगे की इंस्टाग्राम ना इंडे स्क्रॉल छिदी दोया तो मांग छिद सेलिब्रिटी रुदा मांग छिदी दी ब्रांड ला रिव्यू यापो पे टेस्ट था मुने ये में हाउ में दरा ngarang gi di first time chugu ani khisi nga di yapu pen to na ngi round la ngi gi review te cho ngi gi di ngi ngai ba chik serum na ni oil do rishta 100 ml dura the pregnant khora risha pregnant woman khora la chue risha di this di ming la orimi la ni aji khut ngal di bar li do Instagram na la ya new shampoo di da step chini di oil risha pregnancy safe risha plant based risha ni breastfeeding safe risha ta digi kha chola na stretch marks na soli doya kimi haje chola ko ke na stretch marks na peli do udi this color relantish ani di moisturize ya pu di relashan ni udi oil di jingmi ba di oil jingmi di la gumo ajiti na ngi gi 100 ml risha mu thuge gubju konga rish actual price the thuge gubju konga ta ngala yan this discount right to lo nyem du me raw di chala ni gi di me khara di bi yan orimi jirang ri skin care di bi gumu thuge gubju konga rish ta di nyem du dom ni 가지 수교 급주 공화라나 둥게 직동 쉽게라 직동 쉽게 로다 드라마스마디 직동 쉽게 드라마스가 직동 이게는 직동 숨게는 직딩마디요 디 인트로듀스라 패키징 인주무디 큐소도 bump hydrating whipped butter the skin la light yore la shan light she ani non sticky ani stretch marks ka ji defense resha pula shakzin de rostu amake okay tadi chuna haura ya puyume dingi chue nga dingi chun taw ra khade rushki thana nga stretch ta lem dura ina nga sapla lang du ya nima la charni chu le shtina ya di jing ne khare rice ceramide moisturizing cream di jing ne di daytime la chue ra ngara tongwa shoki khaji para jine nga di chu khare kazi parang nga clear ji chugyo ya ta nga di this ju jai hala nga tongba la ya nga thana ya bu shin tongba din ma ya di lead khara shapta ro lead sa ta di shapta tha ta mar rai tongba this yak pu pe di de ora khara hydration yak bu ko ra no di skin la ni di new rice water which rice ceramide ka ji skin care daytime la di new ngara face wash the dot and key jang chugyo best sha dot and key face wash tingwe thima shungudra ani tongba yu fresh feel chidu ni ngala tira di ngala ya ko petra ani gonda
di gonda chere gonda thanga ni ma ya in the day the night to in the cream lo khaji chumi ra ya shui khari chuyo dirang gonda chuyo ya ani undi tha gonda la ya service di nguen ba face moisturize thanga moisturize ya bu de chu de changma ya dongba la de shengzi ya bu de chu de ni changma ya khaji na dongba da skin ju dry yu chu ga ya ma undi grace 아 실제 가르 주니도 this light weight to ina ya yu dikyu dongba la inde chakcha ro de ra kyu chin dila yi ki gumo a duti na na nga chang ga sun ni kisya dila yi ku thang ma discount ra yu ro de la gumo chik tong sum ge thi shya re the CeraVe ji this khong chung bu da chik tong sum ge nga this discount ras rice water dila yi gumo ha chik ter la na Digal sama Korean nga tish. No, dila gumawa na hash. Dila gumawa na hamas. Ha, ta nga la gift ni chunji ni la. Ta pumang chi ta Nykaa ni nga ngin su hau hui biya. Chala mangburo ngin bunga na ya discount bi yapu ragre. Ana shordel kunzu ya gift chunji din ti biya. Nga la gift chunji ni ra sha chik plum ka ji ya body lotion chik te sha chunji sample chik CeraVe ji ya khara dongba cleanser chik dish de chunji dish 20 ml hazur de ml 20 ml rishti 20 ml de body lotion di ngala khara Nykaa gift chunji ni compliment rashra ani ngala birthday gift khalish lana last final ye birthday gift di ngayu chumbuj expect chi dem ba ya du bacha do halana khasi dangi lo birthday dilanga la num yakpu chra so ya worth samna no gubje chi worth num yu yakpu chra so ya odine chinga num di phiji chi ya ani thanda dila kharash lana ya eyeliner kajal gaj eyeliner stitch oh diya gumu hajish lana gumu sungyang abjuj ngala Nykaa gift chik sha ngai lana mayun tak teng khasi ye sar rangal tak ta liner ale diya eyeliner mar da kajal dish kajal ta nga phiju or singme kajal tisha yima ya nga kajal phiju yu chudi thinsa nga kajal chungme ya dira sha thang ala Nykaa gift ya pura ande badila kina je birthday month na ya birthday month la khari chala chingni nyune ya huju birthday gift ya birthday gift ande chiji compliment de da ya ko petir ya sawa nyungin zula ti yu me nga hang mas ta khachla nga ta Nykaa lo din tu mongbo ni phiju chi de ra ya khara nga lo mangbu pe nga de wala Nykaa nga ba de wala nung di in points ndra yu sir saw nyungin zle ra yu me nga hang masta ringin du dara hi ani hope kiran zo ngin du di na de re yu ani thanda ngin du mangbu le al ha yu an chang mala ba jemingin ji yong